ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat te seryetay ita alawas ana paulwan, mananggundaway. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Pudno ka di tinadamag ko, nga damanan iborbording mo ako lehiyala. Nakadama ka manan iti dayta? Wan no saan lang ti sungbat. Di mon amwan no asino tinangibaga kanyak. Labid laeng tinangibaga kan kaitisan nga umno. Saan nga ulbod ti tao anang ibaga kanyak? Mano na babay ti boarding mo? Idi nakaadal da, pinanawan da kamutlaan. Saan apod no dayta nga ibagbagam? Ulbod ka talaga! Panawan ka man langan. Pumanaw ka! Tadi mo kaya't adenggan ti mading aramid mo! Bianca, naggapo dito'y takit ko kay ti silad nga babangan ta. Agong unget. Saan tapay ngamin ang nakabayad iti abang? No di ta kano pa'y makabayad inton umay alawas. Agim pa kita kanon. Tapanawan tanto'y silad ta. Ay, sapay awan ti amok ang maalak kadananang akwarta. Amok nga awan kwartada. Kasano nga rod daytan? No umalis ta iti boarding house, masapul tamanan ti ag-deposit. Kaaduan kat 1 month advance, 1 month deposit. Anya nga rod ti aramidan tangay. Papananta. Sayang ti panagadal ta na sumardeng ta. Di mapantagpak pakaasi, nga inton umay abulan ti panagbayad ta. Oo, sige Papuskulan tan ti rupa ta. Awan mo't ngamin papananta. Apay nga inawis na dito'y parking lot ti dakkel a restaurant. Barang adda maban ni itak a sugar daddy. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Adda ngamin nakitak adekot si alumakay. Langan na tibak ng ababaero. Anya kumanukas ta? Anya ti aramidam? Kayat ko ti makaadal. Tapno maliklikak ti kinarigat ti biyang. Kat, anya nga rod ti plan-planwam? No makita ta alumugan ti lakay iti kotsena. Kunwari, agpasagidak. Ha? Kasano no masagid kang agpaiso? Saan ko siguro nga ipatay? No ipanak iti ospital, nasayaag. Anya? Kayat mo ti maipan iti ospital? Hay, agmauyong ka ka din. Anday ko. Ala, Miss, nasagid ka kadi. nasagid mo ti gayam ko, sir. Mala. Aglugan kayo na tamapantaw iti doktor. Saan samot tan ang makapagnatigayam ko, sir? Jaysikigan na tinasagid mo. Ala, agtinulong tan, taipanta iti doktor. Sige nga rod, sir. Amangan no anda nadangran kan kwa na. Isungarod nga ipanta iti doktor. Ipa-x-ray ta, tapno sigurado. Ala, tulungan na. Nagtulad kan anang ipasagid iti pato mo iti kotse. Nasakit nga rod ti patong ko. Napanandila kay. Napanaki na sa udya doktor. Ipakita na kano ti resulta ti x-ray. Mataranta ti lakay. Uray lakay tadamat itsora ti loko. Anya ka di ti plano. Di ka maawatan. Barang day ti pakabuklan ti arapaap ko. Nulakat kayat na. Pagbalinak a sugar daddy. Ha? Kwartaam? Di kayat mo asawan? Nulakat i-boarding na. Anya pa ingay. Ay, madiday ta plano. Kasano na da asawa na? Asawa na lata. Saan kumot atagi ko ang ti asawa na? Buludak lang. Anya? Saan ka di abakat abalasang ti amom ababay? Wen, apay aya? Armom kit di, tabak nang dayjay. No ibagam apagadalan na kay ti kolehiyo. Sigurado, kayat na. Agadalak ko na? Sayang lang ti kinalaing mo. Nagsardang ka nagadal. Gaputagor nung kapay ako nam. Mayat nga tanimam amang tulong kanyak? Nagkapsut kan. Madlaw ko nga adda panagayat kan kati amom. Unang bakit amay dilig kanyak? Sapay, nagaduti ka muro na.
Bayampay deta kinabaket kan kamuro. Tinasken, makaturpos ka. Kasla jay linaon ti bulsa na ti almanak. Ang, mayat sagat ti singasing mo Adda nakaamwa nga agad adalon ti driver mo. Wen, ading ko. Kayat na ti agadal, iso a pinalubusan. Iji ka nung matsilid mon amat maturog. Awan dakas na, tagpada kami mat anawaya. Kat, mangala ka kadi iti sabali a driver mo? Amok mat ti agmaneho. Samaysa, itulod nak nga umuna iti bigat. Kat sukunan nak iti malam ijay restaurant ko. Driver mo laang idi. Ngamita, driver and lover. Naragsak kami adwa. Awan makunak ka ni Henry. Kaskabsat mo, kayat kalaang nga palagipan. Ubing unay, kandi mo ammo no napudnukan ka. Iti kabayagnan kas driver ko. Diyak pa'y nakita anagaram iti sabali. Saan ba't apim mampanaw iti silid na iti asidag ti garahe me? Nya, humay mo ka di sukunan ti sugar mamim. Hoy, tangiwat mo. Mangag na ka. Ipasubo nak manan. Lalaingam kit di ahut-hutan. Inak man kit di ayan na. Tilay bagbagam. Intun addam makaidanon. Lalaingam ala ilwen. Tapno makadlaw. Ay, agtal na ka man. Imbagtawan ka duwata ditoy. Nasirib to'y gayim mo. Alangan ba't nga agsauak no adda kadwata. Ay na, nalaing kan. May paspasubo da tao ti raramidam. Ala, mapangkan iti ayan na. Adda ka mo't gaya man, love. Nalpasan ti klase? Uwan, love. Imayak, apa man ang nalpas ti klasik. Tapno makatulong akman. Si kakit di mat. Adamot dagiti waiter kan kusinera dito ay. Tumulong ak mag-waiter, nuado ti tao. Adda kan kadayta? Amom, naku na ti kabsat ko, nga amangan kanunulukwan nak. Anya? Kasano ko malukon ka? Amangan kanuno, kukwartaan naklaan. Saan pa mapasamak dayta? Napudno ako unay ka? Pudno ka di dayta, nga imbagam? Wen, pudno na unay. Sika lang ti babae iti biyag ko. Umay ka man kit di. Makikiak dita. Awan pagdanagam, kung natigayam ko a doktor. Nasaktan la ang tinasagid a muscles mo. Apay ngamin asinagid nak, sir. Agbalasiw kami kuma. Sorry, miss. Naira na nga minakinitak ti cellphone ko, tagre-ring. Mabit lang, Tay naggatangan ti agas di ta parmasya ti ospital. Kalpasan na, mapantayo iti kantin. Sige, sikat ti makaam mo, sir. Urayat ti agas, tanasakit ti patong ko. Sige, inakpay nga rod gatangan ti agas. Medyo limitam ti patong mo itay nakita ti nurse. Nagturod ka talaga. Basit lang day to eh. Barang kumagat iti baniit. Ay, pilya ka talaga. Agkasapulan taon na iti kwarta. Madlaw abak ng tilakay. Ngam kaasimat, nagbalin a biktimam. Ay na, di nakman konsensyaan. Awag ti panagkasapulan day to eh. Agpraktikal takit di. Siya gayam ni Macario Douglas, may sa negosyante. Anya ti madaydayaw anagan, dagiti nalalapsat ababalasang. Siyakmat ni Bianca Lico, kolehyala, sir. Siyakmat ni Glenda. Kolehiyala akmat laang, sir. Ayun gayam. Apay nga da kayo iti parking lot. Awan sa apat kotseyo ijay. Kuha ngamin, sir. Kuna ti may sa akaadalan mi, amapan kami ijay. Taada ngamin aramidan mi.
Class project. Ngam kastoy matan tinapagteng ko. Anya ka di a class project dayta. Anya ka di daytoy? Interview? Ay, una niya. Pasensya kayo na. Curiousak lang amin. Taga-syudad kayo ka di? Aqua, sir. Agab-abang kami laang. Nugas ta. Itulod kayo nga rod. Kalpasan ti pandangan tayo dito. Tanarigat ti agkumyot. No kayat yu, at da apartment ti gayem ko. At abanga ka, ngampi manaw ti sigod nga gigyan. No kayat yu, da kayon ti agyan. Ha? Wa, sir. Awan pagbayad mi, naawan pa'y trabaho mi. Amumat, estudyante kami. Siya timang bayad. Awan kat nga ro ti agyan. No kayat yu, da kayo timang dalos. Siya ti agbayad. Ha? Agpaiso, sir? Kas ma-caretaker kami? Wen, ngam ka na yun nagtutimapan iti apartment. Okay, sir. Game. Ang kasanungay dagiti gargaret mi. No problem. Intayo alaen, tadamat lugan ko. Sige, kayo nga ron naging pake. Taurayan kayo dito isalas. Basit lang magkat diti gamit mi, sir. Okay, urayan kayo. Kasano tigayim mo? Marigatan samat amag na. Sa nabalit ang tulungak, sir. Siyak ton timang bagkat amang irwar kadagiti maikarga na iti maleta na. Nulakat may kargayon iti maleta o may kubagkatan. Saan mat siguro at tonelada ti kadagsan na? Saan mat, sir? Natungpalan ti kalikagong mo. Rumbang laang. Tanagsakit ti patong ko anasagid ti lugan ti loko alakay. Ibagbagam day tangam awmat basol na. Inggagaram ti nagpadumpar iti nagandar alugan. Ay, agtulag ta friend. No asino kadata ti armen na. Agwin latan. Tapno pagbalinan ta a sugar daddy. Kasano no ibaga na live-in? Jack mairusok ti makilive-in iti lakay. Saan mat ngagnanayon a relasyon? Inton makalpas ta? Goodbye! Ala, panangloko ti kasta, Bianca. Masigurado nga adda asawa na. Imposible nga awan. Ala, umay ka. Rumor takit din dito sila. Amangan nung masikuranan nga gururay. Nakadanon tayo ni ti ababangak nga apartment. Asidag iti town, sir. Dakkel nga apartment. Wen. Ala, intay kita ang ti unag. Adda dua siled, kan adda salas na. Bukod yu ti kusina, banyo kan CR. Wow! Nagmayatan no kasta, sir. Diyan naggapuan mi. Share kami iti kusina. Kastamot tan ti CR. Kasta ngamin ti boarding house dagiti estudyante. Duma dito ay ayan ti apartment ko. Ala, rumor tayo dito yung kotse. Taintay kita ang ti unag ti apartment. Sige, sir. Bianca, kumpot ka kanya. Numarigatan ka bumaba iti kotse. Napanan dyan lakay. Ngam agsublin to ka no, ta kumustaan na ti kasasaad mo. Sika siguro ti kurso na da dyan lakay. Nagbaligit na, friend. Naka-apartment ta adi na oras. Galanti alakay. Nasakit ti patong ko. Kasanuno da nadangran atulang mo. Ay, sikan tumat namin. Saan mat ngagtartaray itay tilugan? Mangrugi pay laang mat amag na. Kabutang kumat anong tartaray. Ay na, kaslata mo't labak ng dituyan. Agkasilid talaangan, tanalawa mo't tisilid. Bay ang tabakante, ti may sa asilid. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam,
di uliwayan na dinggen, tituloy te serye tayo itaalawas ana paulwan, mananggundaway. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon asidiran ni Magda ni Macario, nga asawa na, gapo iti kinababaero daytoy. Iti sabali abangir, madanagan da Glenda ken Bianca, gapo tawan pagbayad da, iti ababangan da asiled. At dasim ken iti panunot ni Bianca, inggagaran na tinagpadungpad iti kotse ni Macario, impanmat ni Macario iti ospital, sana impan ida iti apartment, nga babangan da. Kabayatan na, tapnumot makaadal ni Henry, nakirelasyon iti baket abalasang, nga amo na. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ana paulwan, mananggundaway. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan ngagtartaray itay tilugan? Mangrugi pay laang matamag na. Kabutong kumatano ang tartaray? Ay na, kas tamot bak ng dituyan. Agkasilid talaangan, tanalawa mo ti silid. Bay anta abakante ti may sa asilid? Apay, saan mo ka di akayak nga agkasilid ta? Saan ngay ti kasta? Ngam saan ka di amay mayat? No saggay sata iti silid? Naglawa mo't ngamin. Kabutang kung samot nagmay-may sa. Loka, anya kumati kabutong mo ngay? Sa bagay. Nagasat ta. Taaddan pagyanan ta libre. Sigurado nga adda kasukat dayto eh. Agsagana ta. Naggapgapuan manen, napan ka man nga tan nagbabae. Apay ay aday tatisang kay bagam. At adaman nga ta nga agbusingar tingiwat mo no aglalaki ak. Ay, anya ti klase matao, di ka pulos maawawatan. Ay, may mayat no kaamam tingiwat mo. Tapno natal na dito'y balay. Makauma ka. Makauma ka kunam, ngaminton adamariknam, masapul naktumot laang. Ay, nga rod di kayat mo inton agsakitak. Mangisang petak iti mga sikaso kanyak. Tapno saan asika akanayon. Buribur ka talaga ti ulok. Sikamot lang timang burburibur iti ulom. No intal nam kuma, o di nasaysaya at bay. Uy, kasla ka bak na nga bro. Di kutsi ka pa yun amapan iti pagadalan. Rugyan nakmanan arabakan. Ay, yung ka man mo't mangkita iti karelasyon mo? Awan mo't nga ron makitak abakit abak nang. Uy, di ka tumanagari. Ha? Ang mga nukilat arumwar ni Brigida iti opisina na. Ha? Kabutang mo ka din ni commander mo? Anya ako mandar ngay bagbagam. Ha? Saan mo't anamandar? Tapno komandar. Anya nga ron nga iti bagak. Lover. Umapal kan samet. Mhm. Ikang kanto iti kortam, loko. Ha? Ay katmangtad ka nga rudan Tapno mairam no dakmat. Aguray kamat tag-diskarte akpay. Kumusta ka? Saan mat una yan anasakit tinadong parse? Ngam, kasano no addan to klase? Nasakit no magnaak. Imbag ata nagsaro no ti Domingo ken holiday. Ako At dahin sang pat mo nga adu prutas kan groceries. Umayak to ditoy, no da klasyo. Itulod kayo di pagadalan. Namnamaak day taas eh. Di na kumaawagan iti sir. Anya nga rod ti kayat mo ayawag ko kan ka. Saan tamit nga agkaedad? Tapno awagan kay tinagan mo. Aqua. Amuma. Napintas ka, Bianca. Agyaman nak no napintasak iti imatang mo.
Uray si kamat. Nataer ka. Sanak amang rabrabak. Agpay suti bagbagak. Apay, ti ko nam kadikat mangrabraba kakmat. Nataer ka mat ngagpaiso. Kasla na unod ti pampanunutam, Makaryo. Na. Apay apati panagpanunot ko kat pagparikutam. Mas daawak ngamin, tanauli magkaita. Noan niya tinakan mo tanagbaliw sabot ton titigtignay mo. Mabalin ka di nga aguli magkamat. Disturbom ti panagpampanunot ko. Mabalin ka di amaamuan, noan niya ti pampanunutam. May papan iti negosyo ti pampanunutek. No kasano nga umado ti ganansya ka. Tapno addamanen itad mo iti babaim, kasta ka di. Di mo ka di kayat amanayunan ti itad ko kan ka? Nasaya at kuma, no siyakla ang ti pangpangtadam iti kwarta mo. Wow! Nagado ang prutas kang groceries. Nangalaam. Insangpet nila kay Makaryo. Anya nga tati kasukat dahi tingar aramida nila kay Makaryo. Nagparipirip kanya. Amok nga ayat ti kasukat ti amin. Nagparipirip kan ka? Kayat nga roda sa wanday ta, asika ti kayat na. Awan dakas na. Sigurado at tulungan nak nga agadal. Bianca, mabalin ka di ang makipagyanak lata dito apartment. Uray siya kundi para luto, para dalos kan, para laba. Wala, masapul asaan tang agsina. Agayam ta. Jakmat kaya tagmay may sa dito apartment. Kasano no ibaga na nga ag-live-in kayo? Saan ko nga ibilang a live-in? Ta saan kami mat nga agkabalay? Umay laang dito'y apartment no kayat na. Itulod kay di restaurant. Sakbay mapanak iti pagadalan. Wen, tanasa papaymat. Tapno saan ka amarigatan. Ikan ka iti kwarta. Tauray ijay kantin ka amangan intol aldaw. Alas 12 ngagpaiso ti dismissal ko. At apay aramidak a homework ko. Sakbay asumrikak manan itang nga alauna. Iso nga rod, tapno saan ka amarigatan, ikan ka iti kwarta. Thank you, Alab. Nagsingpet ka. Iso nga, ayatan ka. Kasta ti panagayat ko kan ka. No saan ka kumanga agad-adal? Agkalay satan. Ay, kwa, oray santa pa yung agkalay sa... Nulagat na pudno tayo titunggal may sa... Mayat daytan, lab. Wan matkit di. Ang may mayat matla ang agkalay sa. Tapno legal ako nada. Saan nga agpada ti oras ti klase ta? Umuna kang agritira. Idinto ta maudiak pa iti 30 minutes. At daintad ni Makaryo kanyak akwarta. Manganta iti kantin inton aldaw. Umuna ak ijay kantin. Urayan ka. O sige, orayan nak tong harod ijay At da aramidak a homework ko. Pangururayak to kan ka. Malagip ko man nila kay Makaryo. Galante alakay. Kanayon na ka nga ikan iti kwarta. Idi inawagak iti daddy kat naragsakan. Ninayunan na tiintad na kanyak akwarta. Talaga? Makunkonsensya ak. Mairan-rano dakmoton iti kinasingpot na. Ay na, papuskulen ta tirupat na. Taagpada taan na uman itirigat. No makaturpos na, makalungaw tamatan. Adda na pintas a babaya sumrek iti kantin. Kasla marigata na magna. Kasla nasakit ti saka na. Inak man tulungan. Need help, miss? Marigatan kan samat. Saan magkit di? Ay, nasagid nga min ti patong ko. Isa na sakit. Tulungan kang agtugaw iti asidag abakante at tugawan. Agyaman na. At data. At tugaw kan. Siyak ni Henry Diaz. Si kamot ni... Biyang kaliko. Estudyante ka kadimat dito, eh?
Kwa, uwan, ano ti sakam? Binangga ti may sa alugan. Imbag kiti kasaan nga agtartaray ti lugan. Nagragsak kayo mat ka ni Henry itay bigat iji kantin. Nagtaer a lalaki. Ken makayayo a kasarsarita. Mas makaayayo ka di, ngam nila kay Makaryo. Lakay ni Makaryo a para kanyak. Kwarta na laang ti kayat ko kankwana. Ay, makapakonsensya man. Kaasi mo't sila kay. Awan mabalin ko. Ibagbagak laang ti pudno. Di mo ko na akursonada mat ni Henry. Ulbudak no ibagak asaan. Iso ti arapaap ko a lalaki. Baknang, nataar, natayang. Ken, nalaing amakirin nabat. Baknang mat ni Makaryo Baknang ngamlakay. Sa maysa, basit a tao. Saan kaming agbagay? Awan mo, di bakat iti opisina na. Ni bagat mo. Ha? Kunak man no love ti awag mo kan kuana. Love ano, dumdumngag? Bakit? No saan adumdumngag? Ay, loko ka talaga. Egtal na ka man. Sikatin ang turog kanya. Mhm. Kinayat mo mat. Di ko namkit di. Kayat mo mat. Ngam di mo mat masalabay. No adda kayo itirwar. Egtal na ka man. Sa labayam ki din tayo jay. Bakit lang aruday? Adapay kamuro na. Nga, ngam adu ti kwarta na iti bangko. Isong arod nga nanusak. Pakasarakak mat nga ta iti uray bakit. No adula kat ti kwarta na. Timbang ken sakit ti malas mo, bro, Ah, Kabuteng na ka ti matrona. Ah. Kasano ket saan kamot agwapo? anya. Mhm. Unay mat daytan. Madlaw adi ka nakaturog Ada ka di parikot? Adamot nila kay Makaryo idirabi Adda nga paiso. Ngam ni Henry ti adday ti panunot ko. Ay, nagmayat ket kuman no ni Henry. Saan ket ani Makaryo? Ngam, mapagadal na kangatamot ni Henry. Diyan mo. Ngam, di ko tiyemot ti loko. Ang mga no kabailan naman. Masiguradok apagad-adalan dagiti dadakkel na. Alangan mo't apati si kakat pagadalan da. Sa bagay, ngam amon, ay, nainlavakan ko na. Kastoy gayam ti agayat. Kaya't ko makita akanayon. Kunakon ket nga adda ka diti kantin iti pagadalan. Apay ko man adda. Adda ka di masapul mo? Awan matutang ko kan ka. Tapno sigsig ka anak makita kasingiran. Ay, dakkel ti utang mo kanyak. Inutang mo ti pusok. Anya? Kasano ko mati panangutang ko iti puso? Ini saan ka nakita? Nadadaan sa ti pusok. Ta saan sa amatan nga agpitik. Ngam ita, ta nakita ka. Nang rugi manan nga agpitik. Ayaw tala ka man. Kaya't mo asawan. Natay, ngam nagunga. Diyan ka mo. Basta kasta ti panangiladawan ko. Nalidem ti lubong ko, no di ka makita. Diyak mata mo. No apay anaragsakak, nagsangsangot na. No kasta, agpada tayo ti marikrik na iti tunggal maysa. Nakatangad ka mat iti bubida. Ngam idi kumitaak. Awan mat uray alutiit nga makitak. Ani aya tikit kita Kanya nga tatiramidak. Nakayawan ang iti maysa nagpinta sa babae. Estudyante. Nakayawan ka lang Kidayam no masabat mo. Anya? Ang kasanon ni lover mo no mamuan na. Dahita nga rod. Diyan ka mo ti aramidak, Pards. Ang bak na nga taday ta babae, uno saan? Nakita nga danang itulod kan kwa na alakay. Mm, Inawagan na iti daddy. uy, Siguro, ama na dayjay. bak na nga no kasta. Swerte manen bro. Adda nakasagana nga agururay kan ka. Ang ano sa anak nga gunay. Amang ano adda makauna.
Ay, nagpintas. Addaam mo kiti universidad. Nasauda kanyak, nga adda kano kanayon akasinsinnarak ni Henry iti kantin iti pagadalan. Anya, agpayso ka di dayta nga imbagam. Wan, dayta tinaidanon kanyak. Iso nga galwad ka. Saan ang mabalinda ito'y? No mapanagnagak ti amin, aglaok ti ukis kan inukisan. Anya ti aramidam. Saan ko pa'y ang maibaga ita? Ngam siyak ti tao asaan apaloko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetay itaalawas ang napaulwan. Mananggundaway, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, para iti radyo, ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay, panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagpamarang abak ng nga estudyante ni Henry. Tararamatan na ti kotse ni Brigida, amapan iti pagadalan. Iti sabali abangir, imanugot ni Bianca ang makirelasyon kini Macario, tapno at damang paadal kenkwana. Iti mat pagadalan, nagamamuda Henry ken Bianca. Agpadadaan na in love, iti tunggal maysa. Iti maysang aldaw, indanon ni Lucia ken ni Brigida, nga adda kasinsinnarak ni Henry, iti pagadalan. Papagayam, denggan tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Mananggundaway, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Saan ang mabalinda ito'y? No mapanagnagak ti amin, aglaok ti ukis kan inukisan. Anya ti aramidam. Saan ko pa'y ang maibaga? Ngam siyak ti tao asaan apalokloko. Ang mga nupod no ti atap ko, nga aramaten nakalaeng tapno makaadal. No aramidan na ti kasta, ibabawik amin dagiti adda iti bagina. Alaak amin akukwak. Saan siguro mat nga agulbot tinang ibaga kanyak? Masapul at akwatak dayta nga imbagam, ading ko. Aganad ka, bro. Adda nakitak akasasaon ni love mo. Di da mo, adda iti asidag. Anya tinangag mo? Kasla si putan da ka kano. Tadda kasin sinarak mo a babae. Ay, sus, delikado na kasta. Ay, jak pa'y lang makipagkit-kita ka ni Bianca, no kastamit lang. Ay, rumbang lang Ang mga nudakas ti mapasamak. Imbaglakit din tanangag mo ti saritaan da. Kunakmutan kan ka. Nalaing to'y gayem mo. Agyaman bro Talaga na puno ka gayem. Agsipo, ta si ka ti best friend ko. Hello, Henry. Si kakadida ito'y? Uwan, Bianca. May liwak namin. Ngam, saan tapay lang agkikita Apay ka di. Adda ka di parikot? Naamuan ni mami nga adda kasinsinara ko iti kantin. Istrikto ngamin. Ang mga nudi naktikkan iti allowance ko. Kasta ka di? O sige. Saan akon amapan iti kantin? Day talati kayat kung idanong kan ka. Sapay lang ko matamawatan na ka. Bye. Bye, Henry. Sino ti nakasarita mo iti cellphone mo? Naliday ka mat. Ni Henry, paritan ka nun ni mami na nga adda kasinarak na iti pagadalan. Kasta ka di? Lipatam nga minan day di Henry. Nila kay Macario laangan ti ipamaysam. Dumada iti akam iti biyag ko. Ni Henry ti ayan ti ragsak ko. Ngam kaasim at nila kay Macario.
Apay ko makaasi. Syakit di ati kaasi. Ta iturturod ko ti makirelasyon kan kuana. Tapno laang makaadalak. Kaasi tararamatan para iti pinansyal abanag. Ngam, agsaksakripisyo akmat. Saan ka di arumbang kumaanapudno ka kenkwana, ta itod na mo ti amin akasapulam? Diyak manam mo. Ngam nalidayak no saan ko makita ni Henry. Ada na kaidanon kanyak, nga adda ka naman ang itultulod mo iti universidad. Ada ka di rumbang amaamuak. Haday ta kamanen. Bimusingar manen ti armas mo. Kasla ka nagitlog a manok, putak. Ipalagip ko ken ka, Makaryo. Amangan no nalipatam. Anya ko matinalipatak. Kukwa ti pamilya mi ti imatmato na manegosyo. No mapunuanak ken ka, isina ka, ket ibabawik mo't amin apartem iti kumpanya. Si kagid di mat. Luklukon na kalaang tinangidanon ken ka. Saan apudno nga adda itultulod ko iti universidad? Mano atawon nga inananusan ka. Nga may sapay akam marim. Talaga pagbabawyamon ti amin. Anya ko mati aramidam. Umulog ka dito'y balay nga awan pulos may tugot mo. Ah, Upat laang apantalon kan kamiseta ti kamang mo. Ngam narunot dan. Ha! ah. Makaalak-lakayan. At da binilin ko amang sipot ka ni Henry. Ngam awan mat kano ti kasinsin narak na. Sigurado ka? Saan laang kano anaminsan, wano namin doan nakita da. Kanaragsak da kano agsarsarita. Ngam awan mat na ibaga ti binilin ko amang sipot. Saan nga ta nakadlaw da? Iso asandan ang nagsinarak? Amangan no nairanala ang akaadalan na tinakita da akadwana iti kantin. Jaklam mo? Ngam, apay nga rot aka na yun. Ngam kantin tinagsinarakan da. Saan mo't a hotel? Nabayag basita na di kami nagsinarak ka ni Bianca, pare. Isu ka di akaslad da birbiru kam. Uwin nga rod. Nalidim ti lubong ko. Gaputa, sumagmamanungal daw di kam nagkit-kita. Ngam no siyak ti adda iti sitwasyon mo. Mangkitak iti seled nga bangak. Kat ije kami ngagkita. Mayat sa day tangag paiso Ti parekot. Pangalak iti dakkel agatad apagabang ko iti desente asiled. Masapol pa'y aya at desente. Amang ano di na mairosok ti mapan iti simple asiled. Kastamat ngamin dagiti papaknang. Sangsangwam dagiti libro. Ngam sabali tinakaiturungan dagita matam. Narigat ka di? Dala dakila parikot. Agkasapulan ti pamilyak iti dakila gatad. Oh, dahita ka di ti pakariribukam. Ay, huwin nga rod. Ang sana ka makatulong. Tagad adalak pa'y mat. Tapno di damot ko na adi ka makatulong. Ikan ka, iti-itad mo kadakwada. Ang love. Saan mapagrebangan dayta? Apay kit din asaan. Tulong ko iti pamilyam. Sika talaga tintin nagtilangit. Akas anghel at tumulong no adda pa karigatak, love. I love you. Ay ayaten kamot unay. Iso nga aramidak dagitoy, Henry. Nene. Unay mo't daytan nga isem mo. Tumanon mo't tan itilapayag mo. Anya ti makagapo. Ada ka di amom adisente asilid nga abangan? Nene. Adan samot na diskitar mo akwarta. Di mo damagan. Intaman kit diag kita iti abangan asilid. Anya nga iti ipakadak kan nilaw mo. Ibaga akadwanak amapan ije lugar tayo. Una. Ala, intaag berok iti silid nga rod. Ang magure ka. Umanugot nga ta ni Bianca, ama kisinarak iti mabirokam asilid.
Masigurado ka, takanayon kami nga agchat. Mailiw ka no kanya. Henry, nakitam day ta nakapaskil iti gate. Aywan, adang agpaiso. Intaman kitaan? Masigurado ka medyo nangina. Tanapintas apasdag. Kabarbaro pa'y. Adbansak, tatno saan ko ang magasto ti kwartang igam ko. Aya, ang kasanon, no maibusan ka. Makamuditan. Adalakit pangipapasan mi kanibiyang ka iti iliw mi iti tunggal maysa. Ayusin. Ang saan nga taam-amuan ni love mo, dahito yung aramidam. Saan kami magtip-tipon dito ya? Agsinara kami lang mata. Oh, Una, ngam, kasano no agsikog ni Bianca? Paraan anak ka diti ubing? Tapara o awir mat tibak-bakit? tal na ka man. Tila sasawa mo, pards. Awan papanan na, no di kasta. Hello, Henry. Nabayag basitan adita nagkita. Adak dito Blue House iti San Juan Street. Dito'y masungad. Makaumay ka kadi dito'y. Awan mo't klase tayo ita. Ita ka din? Wen, adak dito'y. Urayon ka iti gate ti Blue House, ha? O sige, agluganak iti taksi. Umayak dita. Pasensya kan. Nusan ka nga umay masukon. Amangan ngamin, no adda makakita ka data, ha? Wen, maawatak. O sige, umayak kon. Bye. Apay matartaranta ka. Papanam? Agkita kami lang kin Henry. Adda importante ang pagsaritaan mi. Adala nga ruda nila kay Macario a lover mo. Makisinarak ka pa'y ngamin iti sa bali. Ay, amumat. Mapilpilita naklaang anak relasyon kin ni Macario. Ngamadi ti mangloko. Ang pada kami lang amang lokloko. Tadang mat asawa na. Laglagi pam. Madi taglangoy iti doa karayan. Amangan numaiyanod ka. Ay na, friend, pagsasaula ang data. O sige, mapanakon. Naibagta si Mang Patkan. Mailiw akon kan ka. Kasta at mo, Henry. Papananta ka di. Mapantay ti unag. Adda silid nga inabangak. Apag sinarakan ta. No adda oras tangag sinarak. Inta nga rudan. Ang mga noda makakita ka datan. Nagmayat ko ma. No sana may lamlamang ti relasyon ta. Agungat tumot ngamin ni mami. Uray siya. Sigurado lakit di nga agungat mat ni daddy. Numaamuan na ti relasyon ta. Di na kun ikan iti allowance. Ay, agpada ta nga rod ha. Isuanas kan nga ilimod ta ti relasyon ta. Narigatan. No maputid ti allowance ta. Glenda, napanan ni Bianca. Apay nga awan, katrumabiin. Jack mo tamo, sir. Amangan no da nang awis kan kwa na. Naka-off pa iti cellphone na. Wan nga rod, sir. Jack mo't makontak. Amangan no, lobat laang. Mabalin na kasta. Napanan na ngay nga ta. Awan matchat na, no ayan na. Di kayag danag, sir. At danton day dyan ton bigat. Agsubli ak tulangan intong bigat. Sige, sir. Ibagaktukan kwa na, nga agsubli kayo inton bigat. Wen, katagyaman na ka. Ala, inak nga rudan. Or-orayam ka din ni Henry? Api akas laawan. Saan na si Mangpet? Di namat imbaga nga umyan itinapanan na. Inawagam ka din? Naka-off ti cellphone na. Saan ko ang makontak? Ay, awan pa nagtalog ko ni Henry. Saan ka nga agsaw iti kasta? Awan pa'y napanagnagam, maamadi nga aramid na. Awan pa'y ita. Ngam ka sa no, numaduktalam aluklukon na ka. Jack pa'y kayat agsaw. Taawan pa'y napanagnagak. Jack ngamin mamati nga ay ayatin na ka ni Henry. Ininsultuan na ka di, Lucia. Latingitak no day ti mariknam. Ngam obing unay, ama idiligkan ka. Nalaos tiragsak ko no addaak iti sidong mo, Henry. Ura siya. Numabalin. Jack kahit nga agsina ta iti dayto asilid. Dito'y tansalaangan.
Masiguradong kadiya saan nga gungot ni dadim? No di ikan ni daddy. Ken di nakamit ikan ni mami mo. Kasano ti biyag ta? Day tatida kala parikot. Amok adi ka pa'y mabiyag. No awan itid kanyak ni mami. Saan tapay mat amakabirok iti trabaho ta? Tadi tapay nagturpos. Ano san tapay nga rod sinarak dito ya? Imbag tulo nga makaturpos tawan. Agawid ta ka din. Una, masiguradok ang madanagan ni mami. No jak pala sumangpet. Kapilitan nga rod nga agawid ta. Sige, agsarak tantumanan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napaulwan. Mananggundaway, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, indanon ni Willie ken ni Henry, tinangag na asaritaan da Brigida, apasiputan na ni Henry. Tapno saan na maduktalan ti relasyon da Henry ken Bianca. Saan da pailaang agkitkita, iti kantin ti pagadalan. Iti sabali abangir, naibagamot ni Magda ken ni Macario, anauman iti kinababaero daytoy. Kat mabalin na apapanawan, iti kumpanyada. Kabayatan na, inaramat mo't ni Henry ti inten ni Brigida a kwarta. A pinagabang iti siled, apagsinsin narakan da ken ni Bianca. Nagpamarang dagiti dua, adadakkel da ti awawagan da iti daddy ken mami. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Mananggundaway, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ano san tapay nga rod sinarak dito eh? Imbag tulo na makaturpos ta, wen? Agawid ta ka din. Uy na, tama sigurado ka madanaganan ni mami, no jak pala sumangpet. Kapilitan nga rod nga agawid ta. Amangan mat numaamon ni daddy. Basta awan klase ta, umay ta dito eh. Daytoy asilid ti umok ti ayan ayat ta. Nagnapan ang aya. Imay idikalman nila kay Macario. Imbagam ka di ang nagsarak kami kini Henry? Saan? Basta, imbaga ka jak mo no napanan. Imbaga nga amangan no, ada nangawis kan ka. Agyaman nagtaamom ti imbagam. Ay, numabalin. Jak kaya takaluban ti mading aramid. Apay no sardangam ngaminan day tingar aramidang Bianca. Anya ti sardengak? Ti makirelasyon kini Henry? Wano ni Macario? Agpili ka. Rumbang amay salaang ti karelasyon mo. No isinak ni Macario, saan ako na makaturpos? Ngam, jakmat kayat ni isina ni Henry. Gaputa ay ayatak. Imbag man tama inusok mo ti mangluko iti tao. Makunkonsensya pa yun. Anya ko matibasol mo, katsyak mat ti mga aramid iti dayta. Ay na, Glenda, utek laang tapno lumungaw da tao. Oh, ada ka matgayam, Daddy. Nakarubwat akon amapan iji pagadalan. Ala, lumugan ka nga ruden, tamapantan. Nakalukat mo ten ti ruangan ti lugan. Okay, Dad. Ay, gayam. Napanami di rabi. Sorry, ha. Adda nagawis ang kaklaset. Pinilit dak nga iminom. Gaputa sa anak anairwam. Diyak matamo anak katurog ak iti sofa. Diyak pa'y maawagan ti cellphone mo. Lobat nga min, Dad. Sorry, ha.
Please, di na ko makagura. Saan ton ang maulit? Promise. I love you, Dad. I love you, Bianca. Kat di na ko maisuksukat. Apay ko mga isukat ka, kat nagsingpot ka kanya. Jakton makasarak itikaskan ka kasingpot. Itud ko amin ang masapsapol mo. Basta di ka makirelasyon iti sabali. Ikarik, saan kanto nga isukat, Daddy? Apaya di ka inmawag, no di ka makasangpat. Tapno jak nagururay. Nalubat nga min ti cellphone ko. Sa mesa, nadadailan ti lugan. Iso at tinarimaan ko pa'y, sakbay nga intuloy ko tinagbiyahe. Kasta ka di. Kat, kumusta ti kabagyam nga agsakit? Nakagatang dan iti agas na. Sana naparikot. Agyaman dalaunay kan ka iti inted mo. Kaano ka kadimanen na mapanijay? Mabayag pa'y, love. Intunog gumatang damanan iti agas ti masakit, ah. Umayak tuman ba't agpasyar iti ayan ti kabagyam? Ha? Una. Intanto mo tagpasyar ijay lugar yung. Yam amuna kadagiti kabagyam. Di mo ka di madlaw akanayon nga awan ni Henry dito'y balay mo? Apay kadi akanayon mo asipsiputan ni Henry. Adda nakakita kenkwana nga dakadwa na a babae. Kinebin na kanupay. Amangan no umapala ang dagita amang idandanon kan ka iti palso adamag. Anya ko mati apalanda. Imbaga dalaang mati nakita da. Ibagadakan ka nga adda babae ni Henry nga uray awan mo. Ulitak nga ibagakan ka. Agridam ka kuma. Kaasi ka amang namnama anapudno kan ka ni Henry ngam saan mat gayam. Lucia, awan pa'y nakitak amadi nga inaramid ni Henry. Saan mo kumaadadaelan tinasaya at apanaglangan mi? Saan ko adadaelan manang? Kaya't kalaang nga isakit. Agyamanak, ngamjak kasapulan ti panangisakit mo. Padpadaksemet ni Henry. Pards, kanayon kayon samot nga agsinarak kan ni Bianca. Ah? Amangan numakadlaw ni Mamim. Kanayon ko akailim ni Bianca. Naragsakak. No iso ti kadwak. Ha? Taimbaga kon. Amangan no agsikog. Delikado ka. Saan kumapay mat nga agsikog, ah? Tagad-adal kami pailaan mat. Kasano kumaasaan nga agsikog, kat kanayon kayo mat nga agkita. No nilove mo abakait. Saanan nga agsikog dayjay? Uray saanin, ah. Agbalin pa'y aparikot. Apay kumaparikot. Ti bagamkit di. Bakiten, isu asaanan nga agsikog. Ano na bakit kita man nagkapo di tabanyo? Friend, kasano da ito yan? Positive mat ti resulta ti pregnancy test ko. Ay, day tanya bagbagak. No makidan na ka, sigurado nga agsikog ka. Anya ita ti aramida. Anya pa'y ngay, iyanak mo ah. Kasano? Agadalak ka di amasikog. Saan ka di akababain kat awan asawa? Ibain mo ti agsikog. Ngam saan mo nga ibain ti nakidanay ti lalaki. Masapol nga ibagakin ni Makaryo amasikogak. Tapno ad-ado ti itad na nga allowance ko. Saan ka di ani Henry ti ama ti sikog mo? Wan, ngam sigurado asaan pa'y amang tad iti allowance ko. Tapadak mat nga estudyante. Kunam siguro asaan ko nga mga damanan sa bali a babae iti biyag mo. Anya ka diti bagbagam. Awan ti babaek. Di na kun ulbudan pa'y. Agresign kan iti kompanyami. No dapay delikadesam. Awanan kay tibain. Ne. Agresign. Ne. Apay. Imbagak idikan kan. Anauma akon iti kinababaerom. San ka di? Ngam nakirelasyon kalaptay ti sabali a babae.
Anya itati kayat mo mapasamak. Nawayakan a pumanaw di kibalay ko. Pati kotse ibatim. Kukwak dayjay. Magnaka arumwar. Saan kumamat, Magda? Di na kumamot pag-resignen. Kan saan mo kumamot nga ibabawi ti kotse? Namin anon ang nagpakpakaasya kadi na ko maisuksukat. Ngamin sukat na klata. Isa pumanaw ka na. Na umaakon kan ka. Di kan kayat amakita. Kasano da ito Henry, honey? Positive matan ti resulta ti pregnancy test ko. Masikog ka. Kasanong ti panagadal mo? Dahil tangarod ti palikot ko. Kasano no dakkel ton ti tiyan ko. Alangan amapanak pailaang iti pagadalan. Kasano na maamuan ni daddy mamasikog ka? Bagak nga takin ni daddy amasikuga. Saan nga tangagungat? Ang mga nupilitin na amang ikalaysakan ka. No ibaga na ngagkalaysata. O, gagkalaysata. Ibagam kin ni mamim taagkalaysatan. Anya, ibaga ka ni mami nga kalaysata. Ne. Apay ang mariribukan kalaunay. Kaslamat narbakad suuran de tarupam. Nagalas. Masikog ni Bianca. Ah. Ibaga na din nga ibaga kano ka ni mami tagkalaysa kami. Ah? Ti amuna ka di. Kat pudno amamim ti awagam iti mami. Di na mo akalivin mo. Kat anyang iti aramidam. Jack nga rutam mo. No nagatel ko ma. Jack mo, no anya ti kudkudak. Daitan ti bagbagak. Ita, kapilitan ng agpili ka. Ni Bianca, wano, dayjay abakat. Napatag ti panagadal ko. Kat ni Brihida ti back up iti amin. Ang napatagmot ni Bianca. Anyamatan. Ikalaysanak ko man ni Henry. Tapno mairano dak iti kinabak nang da. Masiguradong ka di abak ng da Henry? Adda ka di marigrigat adekotse. Sa bagay. Kasano nila kay Makaryo? Sapay galante. Itad na amin nakidawam. Ngam saan kung ay ayatan talakayon. Piman mo't ala kay Makaryo. Mangnamnama iti awan. Pasensya laan. Sana bale, tanaragsak mo't iti sidong ko. Maragsakan nga ta? No ibagam amasikog ka? Oh, apay adi ka matagtagari. Ada ka di pakariribukam? Nasakit ti ulok. Marigatan iti imparami ti profesor ni. Iso ita ti pampanunutak. Kasta ka di? Henry, mabalin ka di nga kalaysatan? Agkalaysa? Saan ka di may mayat? Inton makaturpusak? Kaya't mo asawan. Aguray tapay itinasurok amay sa atawan. Mabiit lang nga orayan daytahan, love. O sige, agtalakakan ka, Henry, love. Pards, nakapili ka din. No asino ti pilyam kadag iti babae iti biyagmaw. Tubing, wano ti bakat? Di nak man riribukin. Ah? Lang aro din nakaturturo gamang pampanunot. Ay, kunak man, no naganas ti maadaan iti dua ka relasyon. Una, no saan ang nagsikog ni Bianca? Ay, ang mga no sa pulan na kati daddy ni Bianca. Kat ibaga na nga ikalaysam ti anak na. Nagmayat ko ma, tapno maerano dak iti kinabak nang da. Agam awan mo't aramatak amang ikalaysa iti anak na, no bilang. Saan ka makaliklik no dumakkel ti tiyan ni Bianca? Dakkel aparikot da ito, Pards. Jack amuno niya ti aramidak. Buyaam ti video nga inala, ti binilin ko. Adtoy, kita Kita man. Ha? Ni Henry?
Adda ka inagak na babae itirwangan ti maysa asiled. Kita ti sumaruno nga aramiden da. Imunagda iti siled. Sada inrikap. Padpadaksak ka din ni Henry, manang. Napatag ka kanyak. Iso adyak kayat alukwan na kati asino man. Lucia, i-forward mo man kanyak dayta a video. Oh, agsarita kaminto ka ni Henry itinalapat. Ariglado, manang. I-forward ko kan ka. Nagsakit a panunutan. Nga isukat na kati ay ayatam. Ar-aramaten na kalaang ni Henry, manang. Nagturpos to dayjay. Masiguradok apanawan na ka. Luklukwan na ka di, Henry. Apay kung maalukwan ka. Napatag ka itibiyag ko kunak manan. Napatagak ka di. Wano ti kwartak tinapatag. Ni, anya ka di dayta, sasawa mo? Nagdamag ti kapsat ko. Kat si kakanutin ang bayad iti abang dayjay asiled. Apag sinsinarakan nyo iti babae. Palawaga ka, lava. Saan ko nga ayatan ti babae? Sika lang ti ayatag. Ulbod! Ah, Nupod no nga ay ayatem ti maysa a tao. Saan mo alukuan? Inaramat naklaang, Henry. Isu apo manaw ka iti sangok. Katjak kayaten a makita ti panagruprupam. Panaw! Hello, honey. mabalin ka din nga umay ka dito'y Blue House. Dito'y umok ti ayan-ayat ta. Adda dito'y ni daddy ti kayat ko asawan. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napaulwan. Mananggundaway, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagtultuloy ti limod a relasyon da Henry ken Bianca. Iti sabali a bangir, naduktalan mat ni Magda nga addaman ng babae ni Macario. Nasuron nga rod daytoy, kat pinagresign na iti kumpanyada. Sana pinagtalaw. Kabayatan na, mariribukan unay ni Henry. Idimbaga ni Bianca ang masikugan daytoy. Idimot na amuan ni Brigida ti kaadda ti babae ni Henry. Naasar kat pinagtalaw namat daytoy. Inawagan nga rod ni Henry ni Bianca. Papagayam, denggen tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Mananggundaway. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Hello, honey. Mabalin ka din nga umay ka dito'y Blue House. Dito'y umok ti ayan-ayat ta. Adda dito'y ni Mac. Ay, ni daddy ti kayat ko asawan. Ha? Diyak pa'y makapanaw dito'y. Di nakpalubusan ang pumanaw. Kastaya, agmay may sak namin dito'y. Sige, tarumar ni daddy iti silend. Bye. Hello, bro. Hello, bro. Nakapili ka din. No asino ka dagiti tuwa tinagasat. Kuwa, bro. Problema. Ha? Pinapanaw nak ti bakit. Anya? Mangrabrabak ka kadi? Saan? Agpaiso ti bagbagak. Jack amo. No nangalaan na iti video nga impakita na kanyak. Anya video?
Tika dami ka ni Bianca iti Blue House. Apay ngamin adi kay nagananad. At dalagit din ang sipot kada kayo. Ayan mo itan. Adak dito silid mo iti Blue House. Agmay sak nga ro dito eh. Ay, awanin. Solo flight ka nga ro din ita. Outside di Colombo. Si Kamit, mariribu ka lang nga ro din. Tilay bagbagam. Mayak, bro. Ta damagak man no anya tinapasamak. Basta man nakapungtot anang ipakita iti video. Ha? Ay, kasano itan? Inay-ayong kumaa. Nagrason ka. Ay, sayang ti sugar, mamim. Sapay awan pulos kwarta kita. Anya nga ti pagbayad kunto numadanon ti panagbabayad iti abang. Mano ka di abulan ti binayadam dito'y asilid? Talo lang. Ingulpim nga inted ti sugar, mamim. No ayabak ni Bianca dito eh. Anya nga iti ipakan ko. Uray awan makan. Numabsog kayo itinasamit nga ayat. Agawid ka man langan. Ah, Awan mo't lang ipakan ko kun ka dito eh. di nakmot pagpupudutan Awan gayam. At dain nalak apulutan ta. Uminom taman. Mayat ko man magkalaysa kami kan ni Bianca. Tapno makunabak na nga mat. Adda ka di aramatam apagkalay sayo. Awan sapay mat gargaret mo. Itugot mo. Idi pinagtalaw na ka ni sugar mamim. Dahita nga raw. Sapay dahita. Kalsun mo amatintinag. Nawan barikas na. Ay, amanan. Dinak man soronan na eh. Unay kan. Sino ti kasuron mo? Di mo ibaga asya. An-andingayin ka lang arudan. Indon kwan. Panawan kamat. Ni, apay ngay. Agmay sak lang arudan. Panawan na pa lang mat. Sige man langan. Agtalawak. Kung isuti ko nam. Wala. Mabana kon. Di mo ka di tinamag no apay nga awan jay lugan nila kay Makaryo? Nagtaksi si Mangpat. Ita, nagtaksi manan apim manaw. Dinamag ko, ngam ko na nga adda ka no shop. Adda ka no pinasukatan na. Imbagam ka di amasikog ka? Saan? Tanadlaw ko nga alusiisen. Balikid balikid. Saan na makaturog? Apay ka no? Di mo dinamag? Parikot ka no iti kumpanyada. Nadlaw ko amariribukan unay. Awan pa inted na akwartak kita. Anya nga tati parikot na? Nabangkrap nga ta? Di namat nga rod iba ka. Di pa'y makapangan. No saan ang makapangan, kan saan ang makaturog? Kaawatan nga rod, anadagsan day ta aparikot. Ladingitak no naikan ka iti pakalidayam, manang. Awan basol mo, ading ko. Inaramid mo laang tirumbang. Maladingitan aklaang. Taadon apabor ti inted ko kankwana. Ngam lino ko nakpay laang. Ada yung nga ubing ngam iti sika. Iso nga imposible adi nakalukuan. Ado maten tinakitak nga uray mano atawan ti agwadda. Kat napunnulat ta ti lalaki. Adda dagiti mananggundaway. Adda met dagiti napudno. Manmano tinasingpet kan addaan iti nasaya at panagpuspuso. No may papan iti kastabanag. Naggasat ti makatumpong iti kasta aklase ti lalaki. Ay, iso ano agayat ka manen, may mayat jay saan anataer, tapno saan ang makasapol iti sabali. Amok nga agayam kayo ka ni Henry. Saan ka di? Wan, ma'am. Apay ka di? Amom ka di no ayan na ita? Ha?
Saan ka di ada kayo ti agkabalay, madam? No di mo amo. Ad-ada saan ko nga mo? Saan ko matakabalay, ma'am? Saan kon akabalay, dayjay amanong gundaway. Ila ko kon ti kotse, nga impausar ko kankwana. Ay, sayang ti kotse, ma'am. Numabalin la ko ma. Itad mo langan kanyak. Saan asinsinan kotse ti pagsarsaritaan ta? Ay, Tapno basta maipadawat latan. ko ha, ma'am. Raba ko lang mata. Ang agbaliw ti panunot mo. Akit? Awan dakas na. Igatangan kan tulaangan iti sinan kotse. Dita ka man laangan. Unahin, day taabagat. Hello, bro! Anya man ang tirapak mo. Tanangam, nagitibagbagam ta problemado ka. Bro. Ila ko kanon ni sugar mamim ti kutsem. Anya? Sayang pa iti kotsik. Saan mo na kutsi ita, bro? Awang gayam. Saan ka di nakakutsi? Ti kanayon amang itulod ka ni Bianca ija pagadalan? Uwan, mate. Ang kotse ti daddy na. Ay, naggasat kan. Numaasawam ni Bianca. Parekot ko marhod no kasanok nga ikalay sa... Ay, kat ibagam kan kwa na Agkalay sa kayon. Uray, tamasikugan. Nasayata na kaumay ka, Bianca. Mailiw kaunay kan ka. Pimanaw ni Daddy, iso anak ka umaya. Addan sa parikot na, iso ajak nakadawat iti kwarta. Uray siya nga ron. Jak matan makadawat iti kwarta ka ni Mami. Tadda di mi nagkinawatan. Kasta ka di? Kasano ka nga ro dito'y Blue House? Mariribu ka na nga ron. Jak amo ti aramidak. Ingka dumawat iti dispenser kini Mamim. Tapno makadawat ka iti allowance mo. Sabali ni Mami ang makapungtot. Di na kaya ti dagulit. Adda akagura na. Abi nga Daddy nakinikan ni Makaryo iti kwarta. Awanan kwarta. Panagbabayad man na iti tuition. Dandani man ngaminan ti eksamen tayo. Aywan gayam. Sana bali. Dumawat aktokin ni Makaryo iti pagbayad ko inton sumangpat. Siyak, husto lang ang pagbayad ko ti impaw itda na ng akwarta. Imbagan ka tadda impaw itda. Ngam siya, awan. Kasano no di nakaikan ni Makaryo. Di saan kan ang maka-eksamen. Tapno na yunan na titad na. Ibagak ama si Kugak. Nga di nga ibagam aputot na, ti di namot putot. Ay na friend, makaamuditan. Ikan naklakit di iti kwarta. Oh, hello bro. Apa nakawag ka? Agpautang ka man iti kwartam. Danda ni eksamin mi. Ngamjak pa'y nakabayad. Saan ka maka-eksamen no di kagbayad? Kasta nga rod. Sayang da ito yung semestre nung jak maka-eksamin. Saan pa'y mo't nagsweldo, bro? Mabit lang Tainak mang balik ka ni love mo. Darasa mo rod. Di mo ibagbaga asyak tag kasapulan Ibagakit di nga agpakpakaasi ka. At di na kaikan, loko. Ingangit din. Wanan. Pagulbudin nakmanan. Ada ka din na alam ka ni Bakat Brihida, bro? Sikat yag kasapulan. Siyak timutang. Ay, siyak pa'y timay dito Ay, naggasat kakit din. Yag mo nga rodan tayo nakagbayadan. Malada ba kaun? Aday ta. Ala, mapanak nga rodan. Di ka pa'y nagyaman. Ay, unay kan. Agyaman ako tulain ton maminsan. Ala, ingkan iti trabaho. Addan tula kayat mo. Di ka kasasao. Ay, no, di nakasao. Di si kang mang bayad iti inutang mo. Anya? Ay, unay kan. O anya, saan ka kadipay ang nakadawat iti pagmatrikula? Urayak asumangpat. Deadline to no bigat ti panagbabayad ta eksaminan. Kasano no di ka pa'y makabayad?
Di pa'y lakad sumangpit day di alakay. Amo na pa nagbabayad iti tuition. Ngam ko na mata problemado. Di na kadi pa imbaga ti problema na kan ka. Ay na, awan bibiyang ko iti parikot na. Basta ikan na kuma iti pagbayad ko iti pagadalan. Ay, nalabos ka mo't, Bianca. Masurunak nga rod. Tadinak pa'y lakit ikan iti pagbayad ko. Daddy, imbag ta si mangput kan. Di pagbayad ko ngay. Examin min inton bigat. Diyak maka-exam do sa anak ang makabayad. Deta nga ro tinakaladawa kasi mangpet. Napanak nang irwar iti pagbayat mo. Agyaman ako na ikan ka, Dad. I love you. I love you too, Bianca. Aramid ti amin, tapno dinak isukat. Pulos asaan ka nga isukat. Uray anya ti mapaspasamak. Awan ti mamagsina kadata. Dayta kat ti kayat ko kan ka. Nalailo, kan managayat. Agad-adal ka di pa'y, ti mananggundaway agayam mo. Ha? Asino ka di tidakdak amatem, ma'am? Anya pa'y ngay, no di ni Henry. Kunanan sa anakaban ni iti nataba alamos. Kasano ang makabaniit, kat di na pa'y amo ti agkalap. Saan ka makaaw-awat? Ay, kurang ti panunot mo. Imbagam anataba alames. Apay, lamos nga rod ni manang mo, tapno mabaniitan? Ay, talaga adi ka makaaw-awat. O sige, panawan ka man laangan ditoy. Amom, Daddy. Agbalin kan apudpud no a Daddy. Anya? Anya ti kayat mo asawan? Iti ipudpud no adadi. Masikuga kon. Anya? Kasano kuma amasikog kakatlo pasak? Balang kantis! Ala, isublim ti intad ko apang tuition mo. Kat pumanaw kayo matan dito apartment. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adinggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Mananggundaway, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.